Kablaawang kayo iti naimbag kinagasa at bigat yo amin mga idol iti Lunes. Lunes mga idol. Good morning, good morning, good morning. Dapat kita energy. Ay natanga bigat iti Lunes mga idol. January 26, 2026. Oy, pumpiang 26. Idol Glenn, good morning. Nasapa itatabigat. Oh yes. Okay, very nasapa tayo. Okay. Kita tangal daw mga idol kita nasapa kamin. Agapot kayat mi apong kay danong kada kayo nasapa digiti damdamag kaya digiti topic ko nga kami man pagsasaritaan itatabigat idol IFM News. Kinata mga idol, iti pagsalitaan tayo, akit syempre, nakad-adon iti desgrasya. Yes. Nakad-adon dagiti saan ang mapagpakadaan, amat matay, gapu iti kalsada. Ken may sapay, akit gapu iti panagal-alisto tayo. Gapu iti arig na akit pungtot, banog, kenda dumapay, akit makaisawang tayo iti saan ang napintas, kanagiti tattao. May isa ka iti example iti dayta idol Glenn. Akit dito'y nag-trending idata. Kas lumad mo dito boses ko. Dati police versus bombero. Iti mismo apong Metro Manila if I'm not mistaken. Akit dito nga napan ginamprontar. Dito'y police, ni mamang police. Dito'y bombero. E dito tayo sunan sa matagdadata. Nga da basol na. May sapay iti dayta mga idol akit siyempre grabe idol Glenn ano ada iti mapaspasama kakangastoy ano iti obraen tayo ken anakad ngamin iti kasapulan nga ipakat tayo nga disiplina iti kalsada no na disiplina kamot lang di ba kasjay iso nga itata ada ti shokos order detoy police apo ang napirikas nagat ma-explain na so ala nga talaga iti napasamak mga idol. No dito agriro haan nga nakapatrol. Detoy police edin to ta detoy bombero dito kami bombero ja idol Glenn. Iti volunteer nakwada kami ni Jai na busy. Very busy streets. Oo, pero ang nakapatrol ni mamang police. No ano talaga ngem is it right nga angas bilang miyembro iti may isang organisasyon kang runana iti PNP ket kasjay iti disiplinam awan ba dati makukuna nga anaganan awan ba dati makukuna apong maximum toleransyo dito na yung PNP. Ala iti na research mo idol Glenn apakaseknan iti dayto inatang pagsaritaan ta abanag ken iawis mi kada kayo apo nga i-share yo daytoy agdama at apo nga mabuybuyayo tumiri ka sangat ano pa iti mangiganyo adamdamag mga idol. Okay idol Glenn, go ahead. Okay DJ, talaga nga makikita tayo digiti eksena dito yung kalsada tayo ket digitay agasing singit da iti solid line aglalo ka DJ yellow anya day yellow lane tapos solid na lalaga tay awanti kuana awanti gudwa na and then sikapay ti mabusinaan kan isuda pay ti correct napungtot pero de los menos ano tam amo kakasjay grabe aya isu nga narigat ti jay narigat ti kasjay isu nga no duma kitaan tayo basit ti pag pespestuan tayo ken mabalin nga adda siguro nabartek siguro wano mabalin nga na adda ti influensya iti anya deto yan nasangr when talaga nga arak di ba uno talaga nga managpungpung nga tao siguro di jay which is maditikas jay idol Glenn datay para kanyak lang di managpungpung nga tao para kanyak alalis to nga matay di ba patake when patake tikas jay apo deje ti rigat na ayan no kas jay aglalalo ko kalsada deta nakabarbara iti panyampo ado digitay tattaong mabalig nga maimbierna gapo iti panag DJ nga rod panag irinikyaryo nga duwa ket kalpasan na data apo idol Glenn traffic iti parnuayan na data lalo no dati medyo nasagi na kuma medyo nagkakalid lang basit datay mismo nga lugar mo grabe DJ lang agsardang digiti tao nga manmaneho as of that time. Adot marites Win diba? Ano na dumagan iso dapat ti mang provoke iso dati late mabad trip ka mo tan agad si
Ay, usi gayam. Usi zero. Di Sera. usi zero iso da pala timang sugsug kang ka nga. Yes. Ala, abang mo laban mo. Ala, ika. Ala. Ika mamandeta la This one. payag na. Kasi laubig lang. Di ba? Kasi kaila ubing nga sasaunok ka na duma. Mabalimbat nga at na ganun di dyan, Idol Glenn, dati mabalimbat nga maipagsaritaan. Kanang iti opisinat po pulis. Di ba? Tano apay kat di ngamin nga kasi iti obraan da. What's next, Idol Glenn? Tapos of course dete may sapay nga kaya dete awan ti helmet na. Tapos Ayun. so awan mo la helmet ko, awan lang. Wala lang kasi lang amang Amon helmet ba, na. Idol Glenn, nga dito helmet ti San Nicolas medyo, para kanyak lang Questionable medyo questionable kasi at kami sinurot, dagiti kaming ti Sanggunyang Bayan, Idol Glenn, akat na dito'y dati multa isulat kamalidan isulat ti saan dapat nga naator nga iso ti saan nga pang-validatean or saan nga pangipaspasaan actually pasa dito yan DJ lang ti kamalidan DJ penalty at isurutan da kung mga tal talaga at datay kwati SBA I mean dati National Helmet Law actually 2.5 iti anada pero parang nababaunay so dapat ang ingatungem as an ordinance akita parang nangatumot unay so which nga kunada so inata iso iti kasapulan yata nga pagsaritaan dagiti Sanggunyang Bayan member iti iliti San Nicolas So nga nangina ko nada. when kasi nga para kanyak lang personally Idol Glenn in my own opinion hangag reflect apo iti opinion ko kanti opinion ti estasyon ano sa din no ket maipat patong palmat digiti sa bali nga ili iti kastoy nga naganan nga multa amom na apay nga nangato iti multa Idol Glenn kasi tapnon maadalan tapno rin kasat maadalan dagiti tattao akasapulan dati ag helmet mga idol ngayon pera de los buenos adamat ngamin dagiti pilosopo nga ay inak lang dita bangir kalsada ay inak lang dita bangir nga linya kunada ag helmet na kung kunada Idol Glenn which is para kanya ka okay lang ang helmet ka apay among nga rodmat nga umay ti desgrasya among nga rodmat nga dong parinda ka nukad ika di bangir nga linyan or bangir nga kalsada kat dinong parda ka so ano ti pagsungsungbatan nga rodmat Wen. Talaga di diba Idol Glenn isulatat na baran di San Nicolas so bati ka tata trending dita iso nga dida amono as of now they're making an alternative tapos ni kastak at mabagaan nga helmet dagito ore awon pa tinaipasa nga ordo ada tinaipasa nga ordinansa nga MDG nga rod ada nga ay RR na ada nga rod ti pagtiket dagiti kaming ti PNP no kas bilang man mga idol kan manut pagtiket Oy, kasi gaya. So, dito pa may isa pa dito pedestrian lane. So, no duma na tayo nga digya motorista, di dakit kitang ta pedestrian lane. Ije da pa nga agpark, anya da jayan, di no agsardeng aya, di stoplight ket ije pedestrian din nila na ko. Kada digit madida mabali na ganun dyan sa kung kunan pedestrian lane mo lang data. Apo na yun at pedestrian lane pagdalanan ti tattao saan nga pagtambayan. Kita tao kunang Idol Glenn and beside Idol Glenn adapi kami digitay pilosopo mo at tao nga di pedestrian na di bystanders ay magnaak dito yung pedestrian taktakal ti bayad ko kung kunanak kas nung dalang ikarkararag mga idol nga madung parda which is not right mga idol datay ikarkararag mo nga talaga nga madung parka iti pedestrian kasi nga dakdak ti bayad kaso na doon ako rapay ti nang dong parking kan awanin di ba grabe ya disiplina lang apo sa dagiti pa no daduma amuyo DJ red light ka DJ DJ traffic light ya no kuman nag-yellow DJ talagang sardeng kan ngam duma dumiretso da pa dati ko kuna nga beating the red light. When beating the red light kung kunada ng yellow ngamin pa lang sungahamot ba yellow mo DJ ha mga red light kung kunada. Aya po aya. Adot ka stop pero Dallas Boris dito junction. Tapos ag sindabot dan tutuno ag pinong tuddan to nata apay nagdandanita nagdinong parga po ta. Tapa mo magkinamat DJ nga. Yes.
Kuha, Di red light nga Kuha, sa punada. kayo, agpungpungtot. Ay, apong grigat. Ay gana nga kas nakatuman lang uko nun nga agpapakaasi, di gamin. What's next, Adol Glenn? Next is that deto'y sumarusaron na dahil agdra-drive kang agtetex. Ay, Adong ang agdra-drive nga agtetex, pero dalos buenos pati digito'y nakamotor, motor. mabalin. Cellphone da pa at singi-singgelan da. Kada iso pa. dati anaganan. Pero dalos meron sorry apo kadagiti pero Anda. dapat talaga dagiti ag cellphone nga mostly nga makikita kami kas ja Adol Glenn kadagiti agdal deliver. Well, hindi kita parcel. Hindi parcel kas ja kada rapo di maisa dagiti delivery ti makmakan kas ja. Isuot lang ta kita Apo na darigat ni Jeno Duma. Aglalo di gije nakalugan. Adi nakalugan di text da. Well, oy, delikado di ja apo Delikado talaga. What if ano dito nakapataray nga tapos nagatetext ka. May met lang nga tumawag. Oo. No nakakutsaan di tawag din naka-connect Bluetooth ka DJ kwa. DJ ang talugan mo. DJ laing yan hanga di agtetext, di ba? Kasi jeti pamayan yo. So narigaten ta baka di anyo dito yun. Ana? Talaga nga matungpar kayo. Kan aglalundo dayjay kumada lumabas nga ubing or what. Sa makiktud kailatan mabaak ni ada magaya nadungpar mo no aso. Uno aso uno Pusa. digi jay nakabutbuteng digi jay nga Anak obra mo nga rod no kuno nakadungpar ka aso. Sige ba no ko naking basol uno di aking kukwa. Ibaga ka dayjay making kukwa ang nga igalot na. Di ba? Ngayon, I think tinukuha bayad ng kadete akin kukwa. Idol Glenn. Kasi di nga rod, sika pati na imberna, sika pati na dunlor, tapos kaya magbayadan na, ay, pambara kong pato. Di ba? Hello kay ka, Oliver Corpus kang Jerry Valdez. Na po narigat aya. Okay, mga idol. Idol tuloy tayo tupay. Gusto ba Idol Glenn? Dito oras ko. Oo, ito. Okay mga idol, idol tuloy ito pa dito ay nagkaado apag sasalita tayo pakasiktan iti disiplina iti kalsada dito ay IFM News iti portion ay topiko oras alas 5:25. IFM News. IFM News. IFM News will be